TV aba amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane yena yedim Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane amunyina ase yasada ase bio odoma nko obo ade aye adom obo ye nyina nko ahoban atena nim so akire na watwe nyina akọ apro asa aba behia enna sa ye dwoada otwe de di kan ye de ye adwumani entina se yehia mu di a empani se agro be ye da efra nopa enti sa na watwe sa ne wabetimi akoyie na be ye da efri program ye de brewo enna yi so afidie ba no anigu so wo hwe eye Kumawood TV afidikasi agentra ha e wo wiase afana nyina babi obekọ bia Kumawood TV aya talk of the day efie bia mo Kumawood obiase Kumawood adentra e wade oye na Kumawood nso nyama nkwame dia ye ne aye die mu a na program oni da so wo hwe yi ya to ne din the spiritual hot seat enti hade nipa bete bia metra ha obi obetra so bia na onimire obeka enti abusua nyame enhirawo na ya the program anu ode na anu ohye na ya brewo tinya daaje na tra ho na hwebi ya from manyina anu mra metie ene ya be wura sunsum ya be kosunsum semu ankasa e ma ne hawo ro ni hu bia nim nipa ne se jigana kro beti we de seka twitwa ne yam sesi a aye ne nsura to agu abonten owi obesa afa na ode ahyem ana che o se tumi eni ba bia se e Africa aduma nko enhirawo na onye okese me pacho na text message line me de be ya adwuma na me de ya adwuma 0543 596070 enti we TV na se a text message line no e da ho me pacho emfre oso ya testing ko a o test ya bekenka ma enen komo ebede na no odin bia me de dwuma de ho chia me de major prophet Charles Opoku da ko pacho from major major so emo se ko sunsum dia ya from the great oracle sunsum nyina aja sunsum hene ana mete yi adoma nko enhirawo no onye okese me da me ho magin krato aba me ba ye beto aso yes Kumawood Training Institute ensano juma ahimfie asaka omo ho bio o se fa na miensa pe fa be fiansa no juma na fa bo bra mentra ho na da bia no enkosre sika e wo bi ho wankasa ye boss ye wankasa waduma na wo so ye mfra boss ni bi enu ti na Kumawood TV 4 edwene Ghana 4 ho eno makofa Kumawood Training Institute ediaba sebra na besuansa no dwuma na emwa ye de enam yensen esuansa no dwuma bi ti se bees making shampoo conditioner hair pomade with decide de akuafo adi spray omo no bae so no bra na besua na emwa CCTV and multi-TV installations bioenzymes 3D epoxy biofield digester the friend of flash ya na ahye no sansa no dwuma we nyina ya de enam yensa pe ana de asi ho a ya de ebe kyerɛkyerɛ mu nyina utifie bi a wadwen bɛ yɛ sɛ ɛbɛyɛ den kra na matimi de nam yansa pɛ asua saa ansanodwuma we nyina mame kyerɛw ɔmo ba last month no ɔmo bɛdi adanse sɛ ampa ɔmo timi de nam yansa pɛ asua ansanodwuma bebree ano nti ba ne nyɛ sɛ wontimi nsua ano nti yɛse fa 300 Ghana cedis pɛ na fa bɛsua saa ansanodwuma we nyina ɛba so on the 26th 27th and 28th November ɛyɛ Friday Saturday and Sunday ɛnam yansa pɛ and ye dear see what ye this your sons and do away now. So fresh neighbor, baby obeda, free. And not to ready, catch the wunia, no unions on catch in India. Say Kumawood Training Institute for dear. How much you are there? Sabi walk on school though. So go school though, we bet me as heavy. And the baby will be any baby will free beer. But what they say, Obafaka, no Bakumase, Ahojo. Atenga Junction, baby a Kumawood TV 4 no, e wa pepepe. Fresh number na that screen is no 0244
294066 0244294066 Kumawood Training Institute wase ensano juma ahimfie beye butu abusia for ya damu nyina ase yakwaje nkrato asan ba ene de on se ya nche kura ene mani abre na wo se ma hye kokko de na se ni bremu a ena ye ba bekasa ye bekansam a ehu na enwanwa na wote a ebe yo adwen so tetere na bi etimi sie na de ebi ni ho saa enso Bible se bibia no a asi ne ya emada yasi nei anade yasi nei abapen enti ma bibi nyonwanwa bibi ni wiase anka da ya ntuprom enti na asem tire da pro so and say obroni beka say I cut my stomach and commanded God in front of otumfour or say tutu na twa me yama yime nsoro agufom na makasa ma God the free suraba e de so otumfour opem so ensem opem so adama wona me chia wo na otumfour obeda no otimi akotumfour nim ene konfanoche oni ho na konfanoche ni ho a enu nchese konfanoche okọ dada ana say tete konfanoche no ebi ni ho this time ebi ho pa abusia unzame mfani pa beta bi ametra ansana me do obi baba na ma ye search e de afa no wo say asem a wo ka no enokre we de enya menkwa na mebeka nipa bebre ehunu nipa bebre ate na wo so ntei ena na ye bebre ki news no e wa ha enti na the guest am de neba wo ye mbehye wo ya botre na me introduce no open kase emu akwa na what to say therefore we dey obi any more dada we hear introduction ya kase Togbe kedinakpo as what bob emedi we dey me for the champion man enya azam ketwa abusia wo papa ya ho utini din kakraka but I don't know ya kase obi bre no ho as obi da form a Togbe kedinakpo or one of them eme bre no ho as pa ko obi atumi ente se ekuta no moti aduoso nso kura no ono mpo de watwam okuta moti anko 30 something annually 377 wow sabi yesitin nka na say obi nya moti aduoso nso a ya bi onse ebu be say enya sasabonsam eyonko ne osede nya moti aduoso nso yonko ne sasabonsam obu achacha wadu atra moti aduoso nso wadu 377 moti a wachichiri kuro wachichiri abusia ewusi enti na Togbe kedinakpo ene ennahia Togbe se wakoji otumfour opem so anim asantema nyina tumi anim atime twane yam aye ne nsoro agufom abra na Kofi Adom anwonwani ho nipa ne de na emwanwa ye na ya abrefo ye no ho Adom FM ene Adom TV waba Angel TV no aye oba ne nwanwa sa na me hu se Togbe se yi sika sa na journalist for omo presika no ehu sika ana ya ba be disa nkomo yi be de meme se menyini eye fake ya Togbe ye nyina oboa eye fake o kame ho ye ntiem ena ne yenya no say fake ana say eye real ono amu na tia ena makoche na ba Togbe me samu akwa ba na ho te say ansai na wase eda na benkum so eye ne be baby Togbe mamisa oya president ana ya bi ache de mete hwu me nu e wo he me hu Togbe e mu say police escort edu anim hwu mete say wabo na de wonim de enwanwa on say press before e ba yie na se bi omo sheshe press before ntare sa abra na me wo yie na se na wonya mai omo ba be from ka akọ ya mete so wabo no mu nyina che say asorfo dimrika bubu wabo onko he bi na me hwedi na so ya asamo obi a kire bosumo so obi a pre bosumo sika ya se abosomfo ne akonfo mo nya correct but konfo si ho nso a obi asme kwa ko he bi enno na ya me ngonwa na me so da bi aye na ko san oh nice ya kama bia mi sabe wo mbia de ya kama
Yo fa kro beto ne kan wo se sika ofi a akoya nsu ana jo. Oh fine. Be ya do ya be ye nyina. Yo botini nka. So nyina no. Nda mu nyina se nyame hira mo. Be bia omunya ska ebe bom sa nyina no. Nyame e ma omu bonbon. Amen. Togbe nyame hira wa ye nyansafo edase. Obi anko ka so after all so be dia me wa jame awi. Togbe se wode asedaka se afa Kumawood TV so. Eda obi oba ye ase. Na me behu papa bi spiritual father. Ono won fine. Our Friday. Friday Friday mo kwanso. Oh wow. Man say how ne moduma Meduma Friday. Okay. Mate. Catch a spiritual father say major so here no spiritual host city so. Mate. Because so spiritual father there. And so better city so. Now the father no eye hom ye hu sampa. Oba nso omo ano ho. Mate. Aha. Me catch no pa. Omo ano ho ne hu so ye father ampa. Wa mo ano de ya ne obe spiritual son. Bambara ba de. Omo so na etamechi mo bibia. Oh ya de. Ya de malam ba ko wo amali pana na gozo. Hey wow. Omo ba obi omo antima amba kora no omo suma obi asuma e ba. Na abas mu nyina na ko mu nyina. Wow. Mu nyina na betami. Ese yanka ne se Ghana konfo ate Togbe nka. Na se eda ne benko so nyina ye nyina de ano to eda mu nyina so fofo mu ko asofo nyina ba bi na se me yaso me bai enti no bia enti mi anu asofo e kota Togbe echi e shanka mo we meka se obi na konfo nya yi ana asofo nso di ya to ye nipa bi ni adwen di die na sesa se Togbe e konfo me ye sofo we mi nua nyina ye nipa di die na sesa se obi ase won temede na se na mentere de ase a entokwa be de wo yete ho asese nipa entokwa nsi entamu da da obo ade ase Togbe yanko show no so na wo se wokotwa yefurum ayi wonsoro egu abonten wasa command gold ehu ye abakosem a mebeteye na me ni ho yase nana konfanochi onu otimi gina ya kan say konfanochi oji and wo command gold is to man free so bad life and no dispute obi no obetimi agi ato ho say enya no kure because me wure ya kura every 5 years bia so otumfour di akwese de kase a ye yi sa golden stool no e di pm ye hu konfanochi ne nsa no adwuma ya no na santema nyina de gi ehumi na efru ormenti so obi aba ewiase nyina anya Ghana nko so obi sima command ma gold efri sura ba life ya meyi dia mo opin so onye obi abetima ko dada na akotwa ne ntro akoya azan ho Togbe ye ni kanka oya from de no na eya no kre so otwa wo fru mu ampa oh ndase so bi some question ade ohun bi da no eya na ye nwomo bia before obeti ase age edi no odi oni twa so ojina hobi okay but so obi e ka kire wa wan hu a ogide no so a sanity ade we ndie nya mi first time ye no ma me nwura mu kakra ahafo mesremo eya de sere de ene ya chopa akra ya me ya dum a the next episode saadie ya Togbe koye no otumfour no ye be show no TV no so ekwa ofa so chante ma gold eba life no ye be show and otwa ne ye from so ye be show for you to see because mejo menka asem kwa and na mempo obi oba be dada obi wa ha ya ka asem ya ka ne rare ya ka the African powers se to me wo African pa Togbe onye buroni oye bibini ye ntie no ti Togbe mpa choto asoma me nti nipa de ade odi ni hu ena oji di on ni hu a before obeji nipa di de na je se aye baby o oji di nso ohun nti oji ni papa that it na ye be before the person before the na obia hu cry kitano anya sam keto na wo wa okọ no wo tumi kura na wo tumi no mu
mu ha ontimi nkɔ nim ontimi nkɔ nim otum o otumi oji ohun sɛ o otumi but sɛ otumi no mu ha ontimi nkɔ nim kɔ yɛ bibi nyama kita wo nyina obɛkɔ so ontimi nya wi obɛhwɛ ne nyima sɛ ya no wɔkɔ tia na obɛtia nso o sɔre na me sɛ me kɔ ɛsɛnkyɛni wɔ otumfoɔ hɔ but obi wɔ no why confused because tumi ɛwɔ no so nti obo ho ano atia no wɔ de ɔkɔtena on bed de ɔmu tumi no wo de no mu edu kyɛn mu no na wo mu nim na obɛtima ɛsɛnkyɛn nti me a meti a no me ntimi nkɔ sebi me wura enim sɛ mi kɔ yɛ ne azabi kɔ yɛ gaga na mi kɔ yɛ dabi nyama a mi yɛ nyinaa no yɛ tumi na nyankopɔ de ma mi no ano na kita mi ano na mi di kɔ ne nim bibia ni hɔ a yɛyɛ wɔ asase so a ɔbɛka sɛ eyi nyame etu nkyɛn enim sɛ nyame wɔ hɔ but nyame ɛma ma hɔn de a ne ntumi nyɛ deɛ mi yɛ no nti no ɔno so na mi bɔ mi no ɔnam ba asase so no ɔno sɛ adwuma sei ɛna ma mi yɛ nti ɔno ne nsa wɔm bi na Togbe me ntwawa no wo se bibi a wo yɛ bi nyame ka ho nyame na ma wo sɛ atumi ne me pa kyɛw Ghana ha de yenim sɛ wonyɛ sɔfo na akɔgyina baabi yɛ bibi a na wo poso ho sɛ de mpɛsɛmpɛsɛ gu tiri so yi obi anim sɛ Togbe kedinakpo yɛ kɔmfoɔ wo de na yɛ akɔm ana ɛyɛ spiritual work na wo yɛ me nkɔm onkom ne mo sunsun djuma okay tumi no mfa sɛ abusum ne spiritual ayi na me kita me no na me di ye me djuma go me kita mlotia ye tumi okay na me kita abusum onu so ye tumi ame kita ma me ota tumi te me kita tumi ahodo bebre wow tumi a 377 no ye tumi ahodo different there wo wiem there wo ayi asase ase there wo nsuom there wo asase so nyina the forest nyina me so nti nyina me kabo ma 377 Togbe wo yusu ahonhoma ente se nti wo nyare o mi yare o be de be yare wotimi no o nyina so di nkomo ana me no bia di nti sa tumi no nyina no bitimi fresh atumi no etimi si obi so na enipa no timi kom ana atimi yesenkyeni ana nipa no timi ka nsam mi ye nyankoma de wona be fresh nipa no so ya say spirit no be wura omu nti sa spirit no me e won mi mu a na ndi ye nyankoma de no enye say busum na be si mi so na me kom gidigidi gabe but the spirit no me be ye bibia na me invite omu say me be ye me hia omu mu a say yare na be saw say de na be ye o afi ehia me fresh spirit no ti say na come to me see o ni person na otimi ye ni nyama sa na me so me de na ye de etie wow na Togbe wo ka se mo se nyame na ma otumi no Ghana so de nim se onye sofo na okuta sunsum de ye adwuma ye nim se ofiri bonsam na wo se nyame na de ma onye sure se tumi okuta ye bonsam me no me hu se nye bonsam because ye nyama bia obeka se obeye okuta bodua okuta CD no se ye bonsam but sa nyama bodua nyame na boy ana haba ya di titi ye do nyame na boy nti me nim se de me ye nyina no nyame adwuma nyame adwuma sense Bible na enka ho no obi aka se bonsam mi so mi mfa nye boni a enya bonsam ade se enya boni nko ade obi a oye boni ade oye na enye papa no no be ka se bonsam okay but on say Bible nsem no bebre nti o so de obo kankan na ebe boa odwuma no na obeka o fa baby Bible baby quotation bi o eredi a efeva ye akonfo baby o ti ase nti sa na owo asofo so no baby o kinka be efeva o so o ti ase nyama bi kura ho kura o ye kura no oni twese nyama mi ye no kura no boni betu quotation o be eredi obeka se sa de na ekova yes o ti ase but mi so mi hu se sa de no mi ntimi ye sa de no obusu mi ntimi ti busu mo a mi ntimi ye sa de no o no say bi obi o wa o ti ma obaba no ojuare wa ba no ana o di yi bento no osa no sa nyama no mi ntimi nye e obusu ndem say mi juare wa ba de say obi wa ba bi bo ma no awo hu naked say o juare no ben katachi mi de mi enu de sa de mi ntimi si mi si o ba so o mo straight mi nya sa nko furu bi anka ma me director o twi no zo ko juare bi ma e ka bi sa nyama no enu no mi hu say ye boni
but onu no sense onu di bible tu ni so no enye boni obeka onu enye boni ma no onu oye asema obeka de be favor no okay o ti ase nti but ye o say edi busum no bata edi no nti na akom no nti no o say bonsam oh but nyama ye di favor nipa na di buo nipa no eye kwempa do akomfo no bi na ma edi anya di mboni de but nyina no de anya akomfo nko yani asofo yin so ye wo asofo bi omo so ye kraka pa akromfo pa so mo di sofo nti nyina no ye dia di mboni de ebe bata ya na so hwe omo yi a sabe emfantifo nipa ba ko pere ko di friend ye ka so mo ye emfantifo na so nya emfantifo nyina na sabe ye ka na obi sore emfantifo de o magimi o na ma we de mesra mo e a chopa enya sa na tie ne mo ye ade e dani pa no ubenya mfantini bi a nyansa ne bi ekuta no wo ya santini kura wo me no aha enti se ya pa ya afase na wona masuo ta no e breji so a ono woni so o tira afase okay Togbe yan ko message ne so ntentem na enti wo ya fuma okotwa ye no eno na ye trick bi sometimes you raise ni eti we ka so we dey camera beat we dey free enya yi omo sheda no mo beat camera ma okotwa siri a na me no se camera beat bi ene ho when you saw say na camera beat bi na share da echeche nkrofo bi na akọ share ba bi na wo ya azan so wotwa yem enti na me nyama bia me ye no foseka ye obojo nso nyama dodo a me ye nyina no se be kwa fashion say na me ye na program be bibia dom wo na me ye na wo ye on se nyama bi wo ho a sa camera beat nye na nsan kura na TV su kura na me se bi wo ho na sa zan tricks bi na omumu ye sika ye na omu ye tricks me nim se sa nyama no nim se bi wo wow nti me no me nti bibia no de bia ma to challenge man pa bebre se mo amu ye sa nyama no TV so no mo ba bonti no mo mra ya bedwum na obia be ye no be ye bi no obia hwe se tricks obi o nyansa ne bi o boka se we ya wo ye no se nye no sa o ti ase nti mi nyama me ye no ye re mark no kura da suda ha o ye sure mark no to wait me o me try ma here you do problem ka ja ne hade ba bia wo try mark no ho mark no anu ni aha na o try no ni last time we be video no check it enu ni na we so efufo nti try you say my program be ye no bebre o ti ase enti otumfour de na me ye no anu ni na yan so antwa o enti but physical na say physical say de na physical me body na me dey ade no but spirit na dey huhum no anu na protect until o betwa na no apam na spirit na apam ho na eti say ade no ye no say miracle until no o here na o say obi ahu say na o say dey akata eti say but spiritual we here this all the call hospital and you na ma amafo ohu abo mi o mu say mewu ona mu ka mu say mu de me call comfort na chi ne den ni na na say me program ne si ade tie no ade a chi me samba e me sha na me pato time a utwa ye no a esa aka to mo wote yawo e wo inside say I want wote yawo because e tumi bi na wo mu ona o ye sa de no de o ye nyina wote by tumi na ewura film dia obeti say bibi o ho obeti pains obeti pain kakra beta nya ya kese obeti na wonye sure say tumi no odada one day obetwa afa no akotwa nso say wo fun so na ebe ma wa ye abasa before bibi sabe ye na mma biwa ye fun so na ebe ba abasa ana ye tam da so utwa tam da so we sisi no ade me we mi ye no say tam na ambia na mi ye ya ohu mark bia ebi o wa say dey say take 5 minutes na makata so na mi ye 1 minute and 2 minutes ohu mark bia obo kura ba kitikiti be we no mi ma pese obi ehu until mi shara direct tam no kura abroso na abroso sa no say eye na 2 minutes free mu a na free mu hey 2 minutes say free mu because ono obe gada because mi wie we na be say different show until no 2 minutes da so ho ya na most of times ta tete se komfo bi eso obekom ne suma ne si ne so a 5 minutes per after 5 minutes oboa no kre na be kan say obia ni busum ebi o use the idea 5 minutes o nyina iwu na o ni busum no aka na busum no onim say nu tam say no de ye njuma
ebi 5 minutes ebi so 10 minutes ebi so 20 minutes ebi so 1 hour nse bosom na o split na o use no o say the time na e say o ti ase nti de o ye bia say o hwe de o be ya hwe ye no o ye obi bia fast nti time na me ye bisa de we nyina no na me koto mi champion nyina no amafo bebre ekiri no mo ka say me wu ye nyina no na me tante na me ye me nyama nyina no o mo wu say me ntimi ye de enye bibia bio me ntimi nyama hu yo say my emre because me wu say na na ya brefo wo ye mumu ano ye na say o mu ma commentary ofi adoma wonwani wo o mu yem na ahye o mu na ya de utu say she was so passionate na say ade no ohun ni say ya anya faster togo bewu sana aju ni kire ma video na say hwe o na me anka sa meti wa me hwe no me hwe din na say ade no anya real ofi adoma ti we na no ato ahoro so na ya brefo kura de o nyina kura de sinchira me say me shara na me the girls tumi no e ba e no nyina no timu no na e control me o ti ase wani de wu hu no me hu hwe nti no tumi na e control me nti tumi no de o ba ka bia no mi na e kasa o ti ase onu nu kan say na me so me yi na no ti onu na e de e control me o me bibia me ye no nti tamu na me bebe ye we no me ma o mu tamu say me de e say me wie bia okay nti no ta nti say me twa no ya say time one na entimi nye yie ne ye pa akora bi o ka say ye pa akora bi ya sebe on fa be mada virgin on fa ne nsa meka wo o de nsa ka o de abetuma asa ba life na me nye no kra o ye so na sam so beto odwa say video no ho mi tam na me koto ye no mi video no mi share no me frame akola abaako say on fa ma de e de e bre mi ana onu e dure time ana mi tiem okay o ti ase ana mi tiem fra no say e fra ene mi tia no ti na nya virgin na wo be be mo no wa de akachire me virgin na o ti say virgin na say o ya o fra virgin bia betu wa ti say ye he travels ana 2 days na benya virgin na o ti o twa na o ti o twa anu de na so wo wu dada na wo ye ba no ya boy hu na aba o ye because ni penfo akasa dada before kura me be ba program na se kura no ade abechi no ya ba abespire ho abere bibia na bia che be check ho ehum se obi di boni bi hihye be bia ya be konkasa nyama nyina afi wasa na ya ba o ti ase nti tumi ye nye ade ste obi wo se obeye na ade be bia obe steady obe yi ne obe bia anye se obo sori prekupe na okoye wa ba be debi onu obe ko huhum akọ check ni bibia ansa so ko ye unye sa de ase bibia o de bia obenya problem okay baby me ba no baby obia e ba e fa sana ba mention no nya ho na me fa ba yo akonfo nyina baby o mu fa ba no nti abafo mu nti ase ade nti na me de na wo fa hen me fa chi ni fa la ba ho ho no na fa ba me fa ni fro so say e ba ade ntra minim de nti na me yes ah na so person o tire say Togbe kedinakpo de ne hu cha akonya me tira so mu di ti o no me ba no akoya me sisa no ko bi atoa na me no me o say nti am ka say me nyama de ekwa nti so o di fast I say me do be fast so ana me no baby me free na different for baby o free ana to me na ekita me no baby dodo no am free kroma o ti ase nti no me steady me nim say me ba me be share challenge me so me pen for ho me nim say ensuo ahodo wo asatemam me nim say to my ahodo ho nti mu ti mi fa mu ni kan hwe me sa akeke I say a challenge you. And I'm doing a high. It's down. Challenging in a baby. That Togbe, when you're sure so I can't know delay time. No person him go as intin or yes. I know. Oh, who are there? I never so far. No, who? What you say? I don't know what potomanto bag you can see. And anyway, I do sada. Obi I confused. You don't mean every day. Kurana. Edu baby ye duma kwa oyem hihye de eba o ti ase obi action bi o ho abi kwa action na onye sa action no da but me no obe sa action but na master de o ye no enyama e ko yewu because ye 2 minutes there o muti be play different show wow o ti ase ni nyina no eye moti ana na ye ana sa abosom no onu o ye busum a onu no wo oyem e friend de kakaduka great kakaduka onu about the jana eba wow nti dana before ebe ye nti o hia ejane bai no na makura yemi obia yema hye omu
o say PA life o say 2 million omu enyama bebre omu timi aya ade a wan kasa wo ye be hyew so ka otumfour a ye show na e won de kai ba e snake on de kai ba e PA no no omu kan say Togbe kedinakpo ebe we otumfour am otumfour be so anu so ha so no omu ja se ba ka awo ayasefufro omu ka bata o say person we wura 2 say enyina no say enyina protection yo nye bibia sa akokwa na eno no mo otumfour ti ase say wo ba no de kwa bia so be yi wo wo mo otumfour ti ase bibi te be na me ka chen say be yi wo da me na wonu onim say sa nyama me onim man ka chen say me ye bibi sa wo na wonim say de oye yi so pem so eyam hye no sorry free na kwamia ka so na ade oti so no ontimi sorry da ebi ro wa kura ewo no kura seneke no kura e konu su kura e manta no kura na ontimi ka bo shake sa on bo shake that's on bo shake ade o takonyo oti no so no de anu odin ya punu akonwa no don't go there o je do fa wa kasa obibia suma ne ye o di ba se bi ba ni di adwumboni e ba wo se e jabe to nyama mi nyina mi ankasa mi kura jabe to mu hey me ship do be o ye so me kam bibia ahono no mfa adwumboni nko ho akonwa no a onu oti so no onu na menyemi na me kire asantifo amamre ase wow bet me oni ti bibia me ko me ni fi a me ko bibia wo ko that's why ti mi kita adwumboni ko se me di tu nchen nti me fa nko nya ho na me dia ma agoro akọ asante etumi de ye nka ho asem enya yen esukọ no mafo na ye betra asante asem brother say your secret is your power we as obi a wona sume mu asem ya asante sume mu asem ye fa nhye tokrom kakra na obi free baabi be jimia sabe ya yigu so na ba be gu amana ho say tumi wo Togbe be ho say after say wutwa wo ye mo no wo bre pa nsana ade no e kan kro wa na wo wie no wo guy ba ko asa ye wo ye na okuta ade bi te say ai boss ketuwa bi na ai say ahwehwe na wutimi command ya next ka ba begum ska wo wie no se wo pese ni pa nyina wo nti wo se da yi ma na ya brefo me se obai wo fum sika se wo mu tase sika yi na se eh adu furu pa de obi ye no wa wonpe o na se sika no wo nye sure se wo ba ho no na wo de ma nkora bi si ye se me ye nyankuma de a me wia na ye yi a na wo de atuma ma me wo nye sure se sika na ye wa wo de a se ade a obey bia no na me ka se bibi dia me ye physical life mfa bibia nto obi ade a me baru ekwa no me di tu no mfa mi san kan bi o mo se o mo amoye bibia me dia nse me chamte ama fa mo che no mo di aba because adum fm fo na eba me nim de o mo timi ye me ntimi ye azan kwa me timi fa ma azan na de e ko mo ne wow nti bia me ye nyina no e ye rare be physical ye yo susum o mo amoye azan ye bi ne mi o yo susum wiase spirit no o mo bank ye friend o mo disika every oba spirit no mo bank o mo boutique o mo bebia nyama wo wiase nyina wo susum spiritual world ho ho said the edit it is sika e ba no enye se free bank obi o mo se fifi yes sika free bank enye no o mo bi se me chamti sika free bank ni we enye no sika bia free bank ena anya mi sika tumi na no ya sra mu se ene ye be ya doye nti o mo cha de ye fra mo de o mo di be ba be che o mo no mo di a che o mo enti na onim sika dodo e beba oh say one na o ka say o hia sika mama say enti o ka say o hia 1 billion kro mo de beba 1 billion say enye sika o ye so 1 billion enye sika o ade e be ye no de o di beba no no ho amamre no obetimi nko ade a obetimi aye dan ye man nko ade a obetimi ayi sika dan we say ya obetimi aye no ho amamre nko ade a obetimi aye no ya tete pen ya se sika dro obesi me command this ka manaba eni ade ya na ya azan wo ye so say o yi ana wo ka so be yi sika dan mai enya azan bi nya futo no before we ni be ba no on say iska no we di eguso on say o ye a spiritual man o yi sika before o be yi sika nyina no mpelifo be kasa no mbem tell de o be ye ma o ansa na o di sika be brew wow until akontra mu di be ma o ni say sika no di be tia aso o mu ma akontra o ye o ma se be ma o so o nya se be ma o sika obetime yi so no o ti fa ma o bia sika no be yira na ya na ya ta tete say yes obi yi sika and obi command sika ma ne ba sometimes ya ta de nipa moja
ene egu so ansa na sika na timi anu ye titi asam titi asam se o yisika obeja nipa moja na na mumre na sa nyeme na sa tete ahohom no na ji nipa moja sa pepe na sa tete ahohom no mu so ye agimi fo sa sabi o mu yese mu ye agimi fo o ba mamre no anu da so ho enso no esisem na abam ye hu sa nya ba nyina no ni bia ba nchi hu nya enti se mu ne ana tete no o se tete se bi o ye ton nipa o ti ase na bre won tini nya obi a so ye shekura cha ha ntini won tini ko ton nipa tete o mu ton nipa nti o mu timi nipa de o mu timi de yesa nya ma e komo tete na won tini be yesa we na sa bre o mu yesa de na se ko fa nipa pass bre ma ye won nyina ya za o ma obi akoko obi nipa free do wo busu mo ho o mu ku nipa ma o mu but me hu say consistent go we ni bi oni bi na say busu mo kurasini ni esa nyama busu kurasini na beji nipa okay na go ni bi aba Togbe na wo ka bi say e bi also be command ska e dan we ma amamere de be ma obetimi dia na eno no sa amamere no na wogiri say e de amamere oh yo amamere bebe o say sika no amount bia ni na ho amamere ye onyama bi obeka say every day okra say koto oil we a ni bo nubo ade o ti ase yo over 1 billion oil ho ana ye onyama bi obeka bo bi say obeka ti ba koto ponko ana fu ponko sa nyama nyina no ye onyama bebre minchimi nchechire mu abonti okay nti sa nyama no yo amount na o di buy no ni hu akochire na o di be ma nti say sika o pese o chebe 100 million ye onyama o be chire o say anu na o mahia okay edi aboa we na o so kuma no ogbu oku aboa we ma mia obeya mi ade we so we say for some days bi o ti ase ansa na wo tam because onim say be date we mi kwakọ yesi ankuma de obe yes wo ye na ntem sem ansa na tam na ye de edu okay nti say wo anya na say de ma no kokọ ye we ya de o ye nyina ntimi mbuo sika de beba betu ntimi fa nche ana abi so ho a wo tumi a o di fresika but onya tumi a o di be fresika every baby amanaba aba just say sika no wo dem ha ana wo abonte or yi I mean who distance no shut ne ho by distance ne mo no obeti command am o ti ase member Bank of Ghana onu timi mfre ana sika no wo ti say mpenfo onu timi mfre sika pe mpenfo nje omu na yi so omu sika no o ti ase o yusu sika no dia adia dada ne pa ne nim say mayiska nti adia odi be che okura kakra bi na odi be che okay na anusa no so obetimi atwe adwuna ba say me be yisika ma na yisika be bia be 2 billion na 5 billion de ontimi nye infant chew because onu no ni sa to me no ya de ta te say ya sika na mo command man ba emotia no se bia nkeme fan say some me no ye program yi obetimi command se ya next ka she mboto mo no no wayi mani be ba no so next ka ni ho na wo so wo de ayo show dada Mary scan na de me ya ne say aso obi na yi scan no na emotia na atwe frem bottom sa na te anu no ye agrobi na nipa ti media nye nu say obi asika obotom na ya be agro obi asika agrobi obi na agro na so na ye say una mana sika yira obotom before bi sika no ma na sika na yira obotom kura sika no hu bi no na sa sika no oji free nipa no ho ana nipa no ona de ama ana spiritualist be this come out nti wa ye no hu nyankoma de dada disika odi ma odi ma onyina nya sika ye mframo odi ama nti wo hu se sika nti oni beti no tam no du pe na ayira o ti ase but ezi abia mi no ha se sia na ma di misam bo se hwe obotom na hu se sika ayira anu no ye nyama bi owo abno ti abi o ti mi disa agro no but sika no yira betimi asa ba obotom ba anu odi di agro keke wo so show for show keke why you scan from obi aba say be hu say bibi o obeka say ana bibi obeti ba sika say obeka say fi oboto ana sika say no oboto o si say o na fa she oboto o de she oboto anu kura no this o ye bibi o ti ase bia mikita o ye bia na mi di mi ye nyama bi na mi di sika kan na mi di sika sika no ana mi di sika bo ho ansana sika no kura beti mi afi be say o ti o ba bi no o sika oboto na mi nya to mi friend so ade yes o sa okay ya so nya link bi o sa oni scan mo ta betima yi ya ne ya ta te say
first Professor Hindu nom Hindu what you say Adam me hu no mani je pa papa nda so ti ase still order so ginem oh mizu mi wow Professor Isa na me hu no those days no omu na many penny je na omu so na tie sa dia sa anya man omu na yes ah gudie no ya tati so obi so be yiska asa Bank of Ghana na ne moti ana gbawura no akwa yiska they say 1 billion and 5 billion o kan ho asemi omu ko sa ne nyina free Bank of Ghana that onche mu no kire say spiritual world your bank go enti spiritual world no e ho na say sika kese ne nyina bam ne nyina free ana so omu ko yi ne physical e wo ye ne bank si e no omu ko yi ana oh say na make say omu magicians no omu yes ade na ye onyama bi oho a ye twi nipa adwen ko bibi so o ti ase because sika wo de bo bank e be maybe sika ma bo bank wo nim di enye say ye kan keke enye say ho na sika no be free but say no be ye e be fe na be very attractive no na onyama bi oho bibi so o ti ase say fe bank na fe obi ko ba no ho adwuma dem ko be sika ma o de fe sika ni bi o nim no wow bon sika ni di sana sika ne be de ba nye cheso o pate say sika ni sika no ho anu enye no kure we ni kan keke asem ni keke ti say obi ye bibi no say bo bank ni di bank commercial bank ne say sika be free wa ba enye no kure ba san so atese say bank se no omu ade bi e fe no mercury moti antimi ngura bank physical bank ya say be a Bank of Ghana na say banks akese e wo Kumasi yi yasi moti e bi antimi ngura ho owura ho se ya mercury be chene no kure eye no kure ntia me kan say moti atumi bi antimi en physical ho ho no tumi ya kita wo endi agroko sa banks no omo ko e be chi omo ba bank prisons police station enyama sa anyama ho no ye mfa spiritual enko ho na police station so moti esoro ho o say bibia o ni tiriwade wow bibia o yase wo tiriwade obi so say obi o ni secretary oni say ade bi ade we Togbe a e benya no so the come so benya mi so ampa nti obi o yase bia o ni tiriwade nti police station no o musi no o mansi ne kwa ye nanu mu oni mu ni mama no mu ni nyama nti sa da so ye adwuma eno no ye nyama nti no o be ko say obi abepa so no osem ana che o nko yira o je yiri baba se ti se horo se yechini betu ofie se betio no onti ma yira ofie na ya so mu na police nya chiu se wo ko tell me kan mu sa na onti ma yira o be du police station wo de ayeka wa ye ka onti mi nya ya chiu se go ati o ne onti mi nya hwe bio anu dia before be say o be yira ho ne che say o suru de o say o na che say oso oye obi umuodu okay na Togbe the time one asofo obi ejina TV so say o command diska ama number obi phone so to be ya bon say hey we say me bi menya mobile money that's of na ejina no command anu na enya no kura anu so yaza enya no kura yaza ye mwaju na omo yiso yo top asofo kita tumi ya ka se sencheni a yo ni mdie bebre mi woni mdie bebre nti objema bi ho yi a me hu se o di nipa adwun e di agro enti di asofo asofo akese guru so omo yesa na me bio nti do omo ye ni nyina yaza omo yiso ma adwun sa yaza wow Togbe ena mama gold no so me pese me do she next time gold na sem no e kwa afa so yi gold no ye be show ni nyina wo TV so e kwa afa so otwa yam ye be show ni nyina nti sa message we ye be on part 2 e twa me yam ene ma yi gold oprim so otumfour anim ye be sa part 2 ni ye be show video ni nyina e wo TV so ye ka ho asem no na video ni show for people to see say asem ye ka na no enya na da fine na usu timi commande media me bibia me pen life obroni be say vividly na ni tua enti ye say amani Muhammad utie yi wo betimi commande ayi scafe spiritual word ama na ba sesi yi betimi aye but nyama adwin say me ena be kan say before me ye bibi no me mfa prekupe na me say me ye bibi okay me nipa
me kita to me but bibi she bibi ase o ti ase to me no sa to me ni ho a me ni ho wow kedinakpo na omo body no sa to me ni free me mu a me friend no ma kedinakpo me nya kedinakpo na sa kedinakpo no eye to me ni din na da so na wan kasa odin me din eye to me ni din but eye dia to me kedinakpo say be so hwe be so hwe se ya chinjifo a be so hwe se o di mi bi ndi a be so hwe se o di mi bi so a be so hwe eno ne kedinakpo no asete nyina no no ti be so hwe be so hwe wow Togbe baby o kasa kodre me pese odo number etudwa na kire baby a wo because sabe semina memma ebi na menu ya bi ewo problem na me pacho ma me sa we ansa na wo de we ya to ja Togbe wo sa ya haban se bi obi yare obi huna ma no utimi ehwe nipa no ete haban sa aka ho sabi ti haban na mo ti adu le ono etete me idwuma die ne haban ti before me ko tumia na senteni ya mami haban na lista okay ti ti haban sabi hu se yare ko kan wo yare ya we haban we na be sa wo yare na okay enti ene nyina krofo obi betimi aba wo nchen so aso ne yare ye dese oh ye de nagu hwibarom nya pragampo hwibaro ni asanagum ni abeja na to otenchem o de oba me sa yare se oboda mu se etro yare ne wo so se stroke nyina oba na betimi a meka se betimi so meka wow yare bia o yare bia o betimi ade aba maso HIV timi ba HIV nko na mentimi eno de spiritualist bi o ya bi a o so ntimi nsa HIV oh ma mu ni mu juma bi de mi de o mu se ni do ho de minim obi okra mi de nipa mi no bi komo just ni team because mu free chiri mu free Nigeria na buy de nipa me man be from Dr. Bodi Dr. Bodi e ba no so majority nipa mi ya ko o timi sa o mo yare no on say nipa o mu ko e no man ti o mu o man sa me okay mu free Nigeria na buy okay no man ti o mu kan okay so bia ni ne juma Togbe fa o number ne tudwa na kire baby a wo pote nya baby a wo tisesi a baby o ye adwuma in case obi hia wo a nipa na timi aba wo nche obi hwehwe me me Kumasi fade man ponte baby a wo te ayi so da bia medro bi a me hia me say akwawe ne guy ayi wi ni bi on say yesu o picture bi da bia ya no aye say am say ne sanifa no de akona se benkum no aye ne say o wi ni bi wa dezia o ko gina yesu picture o say obo yesu no obo yesu no o guy say ya ntine bu ukun no da bia medro bi am say Togbe guy say ya o obi so hu picture na me hu ye ne he obi so me nya ne hwe obi so hu ade ne ya obi ya say de sa nipa de o de o nya enti odu ho odu sambo no o yira kwa ha fre Togbe kedinakpo number 0244 373 123 0244 373 123 ana 0275 49 36 61 0275 49 36 61 o fresh an number na onu Togbe kedinakpo be din komo na wo akra so a no dobro keke pipa mtenwa okay odu ho afre that go number no okay 0275 no Accra de no o frɛ ba Kumasi so obi frɛ 0275 obenya Kumasi ni 0244 373 123 okay and then chemu yi okay Kumasi de ne yesa yanka 0244 373 123 0244 373 123 and you Kumasi number and Accra number 0275 49 36 61 0275 49 36 61 wow o fresh number na Togbe kedinakpo bedin na wo sade because o say so Vodafone bi so and also the me tribute no ya na me da bo okay I will share screen na see a baby Togbe ne picture ne da no
Onsabeka sa number no. Ti bomoden. Wa wo hia Togbe emua. Frɛ no. Why ready so obebua wo. Frɛ me frɛ Togbe. Why ready so obedai obebua wo. Mu a mu hia ne mua na make yi. Sabi wo hia ne mua obi nkan obi nhyɛw. Ete sa chinchira akotogbe ho. Afidie de obi betena so. Sɛ ne ho yi wɔ hia o ne ho nyi wɔ hia o problem na bɛkyerɛ. Aha, the numbers no dey atodua no. Togbe na me na no me kan me sibi di eyi bi so aba. Sɛ obi ahia bia obi wɔ hɔ soap spiritual soap. Spiritual soap. Soap omo amu so da ebo ni nyama spiritual nyama bi hia obi a. O de omba na omo ton. Wow. O a o pese o hia favor o obi hɔ na obi tata o hunhun. Anyama o use swap sa protection obi nya protection. Okay. Nti obi hia soap no a my trust wonder soap. Yes, I may have more. Next a year, from for soap on the brand, and share soap buying. Aha, they are powerful soap. Oh, you sukra now, over time for baby. Oh, when the baby, I'm whom baby, because almost show be actually almost in Belgium. Also, I you someone Belgium. Almost every local high than more fear back. Almost say, who is engineer. I was here for Yada or Doman come about there. I say. Yase agro eye danana ade esa enkurasefo nya enkurasefo ewiase kurase ni bia ne ho se nya kurase ni no nso anka wo ne di kurase ni dawuram no odo enti ya mum yenya no ya no eye enkurasefo ane wo kro kasemfo abusu me bie phone line no na dia mefa phone ka mefa line course no kakra bi 0202 6684 61 0202 6684 61 0202 668462 0202 668462 me pacho me bia me phone line no braso ntente mo ba ya adwumo fidie no enti owo TV no so ensa meti ensa o be create confusion wa ya be ma say aye basa say de confusion ato Donald Trump na adwen mo no me so me pese ya de confusion bia be ba enti ya adwumo fidie no kakra ma me na yentimi ni nkomo na bibia anya kama me pacho ba so be fa o me dase owe next time over a son some person you who be alive na person so musika na wo ka say spiritual world no e bi ono oba be yibi amare hello good evening opari we dey be akase hey na UK lockdown na mele but why na left on lockdown na me nkwala ne say me left lockdown ma na wo bai u free UK ba ha e ya da ba ho city so wa fa bibi ama me a che wo sia enti ka wo na ko pe ne ma to ini mada pada tu, na omongan ini nak sekakra, omongan ini kali. Kita manusia dia nanti nak mau diponto, lengannya ini, macam apa? Nah, udah macam. Jadi kan saya tu udah software, kalau dia software dia, ini nak cement pun yang masuk software. Lemak kena lemak kena cip. Military action ya sanin da so mutu ya fra ko ko ne ya kata ko ya so ko ya ni so ko ni ma aso ko ya ni ya ko no ani se practical ni na ko hello okay, guess we didn't remember that. Good evening, sir. Hey, Aldo. Now what I want to say? Aldo, tell what you Mejo, Mikia, for of money now. How much you have it? Mejo, the week at one person is to be money. And I can present the candidate. Mejo, I saw for conform amala to my problem. Okay. Mejo, I saw for now. Okay. Mejo,
Azọpụ na onye papa no. Ya na mo na papa for ni ti afa ho. E na kwa ngwo no nti na o ka no go de Togbe no. Lego o mo amoto ki wi se send bra na mi send mo. Bi lo mu ti afa mo. Afi amala nko na ye wo na ye bi mi lo ko emi papa no. Na mala nko no ko mo ko tra ti ni so a. O ti ka bra no o mo ti ka no den e le wi ti afa ho. Kumago, ndile kana wetu ya na de eyo blejina pa ko le bu e yen ti nka wa tem. Okay. Yo obega sa fo ebune be. Abdul Salam. To gba ti obeya no. Le ba to na. In fact to na for yam family. Hello. 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 Oba yema we dey good evening. Me remember who come catch na for issue go tell me. Yeah, rade. Kafa. Ye wi afa Togbe number no. Se too sure all the be ma o. Mejo de me ni too sure. Ka me ma obi dodo. Nkura me nya we no to ma number. Togbe no was somebody phone. Hello. 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 Oh. Me pacha wa wo friend no. For the no to so ma me. Say obi be nya kwa ba bi why. Hello. Yeah, hello. Oba ye ma wo dey no be akasa free. Yeah, come ya me ka tan ko ke ya. Yaw. Ai. Ene ya wo kasa so ba. Bra ya enko. Yeah, me right here. Oh, okay. Ya enko. Kama boko ni ara. Togbe kedinakpo the champion man ono na tie. Okay. But na me ke me ka tabi ko ke dia la kwa bo ka ke ko dia na me pa ba ho. Me pacha o ya fa ne number no. Na bo modern friend o be so o be sa the number na sa to gbe bi o. O fe ono be kasa. Me pacha be dase. Togbe oba de Israel. Obi say o be so oba ho. O ka se free ko fo dia. Safa number no kuma se de ne to dwa ne safa akra de ne so to dwa. Kuma se de ne 0244 0244 373 123 0244 sha number ne so number ne de pa 0244 ko 0244 373 123 kuma se de kuma se number ana akra de ne 0275 49 36 61 0275 49 36 61 enu ya akra de njo afia oni to look kedinakpo obedi nkomo Vodafone so na da TV na se Vodafone so da TV na se enti line se ne 3 na Vodafone enu ya akra de na no yes ma se 0208 01 883 oh okay ma se bate enti abusia me pacho wo here Togbe e number no e me from John kan che me se me Togbe number me ni wie wo ha ya wie me ni Togbe wie wo ha ya wie Togbe so e onya ho na me tie etu frɛ me pacho oni Togbe yi ka me here ne number me pacho number no original number na de egu TV na se ma no bomode afa ofa Togbe no be kasa me pacho Togbe no obi fra one no be kasa na won kora ne dia me kora no me kasa nti no odo de se ohia se me no kasa do bia se me no kasa odi number no be de ebe ma okay phone be ma me okay because all me busy ntimi we se we call nsa ntimi okay e be se me point se akura me sa ko ye juma na jowe wow ntimi ya ni time bia juma bi wo ho mo ba wi o mo ko wi ansa na e be ye no ho juma okay ntimi ya da all where me busy ntimi say one ntimi nka me how o the number me de ma me number na e na number nyina no our WhatsApp ti WhatsApp no de wo me ho o WhatsApp no de ami no be kasa direct okay okay but call na me no ntimi nye sa okay but that's it Togbe dey say next time I met for no e ba o prepare say we hear sure so yi sika we gold and pa e wo otumfour ni mu a me nka ncho say brabe gold because my TV achi ahwe bia da bia send ma me send ma wo azame trick right time papa man for bebre e wo ba me command ska me say o command ma wi a o say ko pa
that Kosia, and not just out of road near any other as I want. It is also spiritual word, your bank or what. Maybe some of them are who spiritual word is academy. Life and physical. Also, remember the Motian Kitchen be Baba, yes, I do. Motian Kitchen. That's Hey, who would you have here? Thank you to be a baby. I was here. Of the program number call here. Again, Kassan Kitchen come over because Togbe kedinakpo gold. Why die? Say the media no. Wa kedinakpo gold. Gold. To what the two me dey ko anyare kidnap. Togbe atimi command gold amanaba open so enemy. Next time remember Togbe ayi sika. Me show you so many to this animal no. Me use animal ntum. Me nim say nya no kore. But for the first time, me person me hu bie. Na me testify na me say no kore. Na me tia me say Togbe metimi command Amesika ba eto di onu a oba prepare me so me prepare adana angels ni nyina be si form also mfa aboso ne mra na ya de wa we challenge physical challenge enti ada ba ti se Togbe na eba no bo modi en ko ba bi a u ko so ko eja na trans be hwe me ade a me Togbe wo sa live we so no me ma ni moti aba wo so de moti anketo na so mu me awuze abo agbo na efe nyame ensura wa wo je bre so heme me ba cho show yi enye ba ko for dia o ma so for obi be ka sa abentina na jo so ro dia konfo kwa me pa cho men tu men san fra konfo so mra wo ma fra so for bia ma o fra se show ye de show konfo so bi me ma enti nyame enti me pa cho ya so for na wusu nim susum asem a bra beka mama akwai number ni 0453 011926 and 0272854387. Bobodi afamu baako 0553 011926. Fred, ne no ntwetwe nkomo na so bra so bi. Oduman ko esra. Me di djumade o cha me di major prophet asopoku da ko. Me che obi a ne titiri me manyina me metro love me che o. Bye bye. O ma mun chia kura. Where the party day today? Hey mama, hey I ever say. Okay, everybody I say TIME Time Heba Awuso Season 2 audition no assign abadiemo who your band not say what the 18 years ekwa who qualify say Awuso audition obetimi abadie the here say wo sie na obesheki na watwake na wawuso na ye fe eno ko a na ehia so your band not say obetimi ye we nyina me pa chow enhwe